Atu I Waiapu ki Valverde, ko ngā uri whakaheke ia Manuel Jose no Pāniora, toka rima o na wahine no Ngāti Porou, kai te whakarite ki te heke ki tōna ukaipo. Kai tā te whānau Mānuera, ko rātou tonu I te whānau nunui rawa I te moana nui a kiwa. Haina rangitata nei Ngā Pāniora o Ngāti Porou ka whakawhiti atu ki Valverde. Kai a Tina Wycliffe na whakamahuki. Te Pāniora te toto, me Pāniora te āhua. E whakarite ana ngā uri a Manuel Jose mo te haerenga nui ki Valverde, te ukaipo o te tipuna I tai mai ki roto triu o Waiapu Ngāti Porou. Ole Jose! E rima reanga ki muri. I rongo mai ngā kuia me ngā kraua, he tangata tino ātāhua a Manuera Jose, he tangata tā roaroa, he whero o na makawe, he kākāriki o na whatu, he tangata hore titi, ko te hātakehi tērā. Toko rima ngā wāhine a te Mānuera, he uri whakaheke te tokorua nei te wahine tuatahi, a tāpita te here kaipuke no te whānau a taki moana. Just beautiful. Yeah, we'll probably catch up with you guys and you can... Kua parati ngā uri ki ngā tōpito o te ao, e matapaiti ana he toru te kau mano tō rātou nui. Nā reira, he mea nui te hangarau, hei tui honohono I te whānau. Back in 1981, we registered 16,000 members, and so we're thinking that at least 4 generations that we're possibly looking at between 30 and maybe even up to 40,000, because we're breeding like anything. Hei tērā marama rere atu ai te whānau Manuera ki Valverde. E rua ngā hui whakatau a te iwi kāinga kā tū mā Ngā Pāniora o Ngāti Porou. It's the first time that we've been over there as an acknowledged sister city relationship between Gisborne and Valverde, and so there'll be an official welcome by the mayor and the town, who incidentally is a family member now. Pēhea tō reo Pāniora. Taku reo Pāniora, pakaru mai te haunga e hoa. Aha koa te whiwhiwhi o te reo, kei te orarawa atu Ngā Pāniora o Ngāti Porou. He āhuatanga ākuni ka kitea rawatia I Ngā Pāniora o Valverde. Aralante para siempre. Tina Wycliffe, te ao mārama.